Ibihe byiza nshuti bakunze mukurikiye ibiganiro byacu, narakubwiye ngo uwaje kuri Theogene Kwizera ntago yayobye rwose, kuri uyu murongo mugari w'amakuru meza cyane wa transferi nziza cyane zigenda zivugwa mu makipe yanyu mukunda cyane hano mu Rwanda. Kuri uyu munsi tubazaniye transferi abakunzi ba ekipe ya Rayon Sports. Ejo mwatsinze ekipe ya Bugesera ibitego rwose 2-0, ariko ndagira ngo mbe nababwira ko kuri uyu munsi rwose ko kari transferi zigera kuri 2 ziri kugenda zivugwa mu ikipe ya Rayon Sports, ariko rwose nje hano kugira ngo tuganire kuri izi transferi nk'umukunzi wa Rayon Sports. Izi transferi nizere ko ziri buze kuba zabashimisha, nizere ko rwose ziri buze kuba mwazishimira mu ikipe ya Rayon Sports. Icyo mbasaba ni ugukanda subscribe, ubundi bwo tukizamukira, ndetse na comment, igitekerezo cya rwose ugiterekemo 5 kuri 5, uyisharinge abakunzi ba ekipe ya Rayon Sports, ndetse ukande na like. Reka tube twazamuka n'abakinyi bagiye batandukanye. Umukinyi wa mbere nk'uko nagiye nabateguriye iki kiganiro bamwita Nibizi Ramazani. Uyu Nibizi Ramazani ukomoka mu ikipe ya APR. Uyu biravugwa ko ikipe ya Rayon Sports iri kumushaka, ni mu gihe uyu Nibizi Ramazani mu ikipe ya APR nta mwanya afite wo gukinamo mu ikipe ya APR. Niyo mpamvu yasabye ikipe ya APR kuba yasohoka mu iki kipe akaba yaza yashaka indi kipe. Niyo mpamvu ikipe ya Rayon Sports yamaze kuba yaterekaho rwose amafaranga kugira ngo ibe yakegukana uyu mukinyi Nibizi Ramazani. Byinshi kuri uyu mukinyi Nibizi Ramazani turagomeza tumushakishe, cyangwa se tumushakishe atubwire amakuru yimbitse kuri iyi transferi. Tubaze n'abakunzi ba Rayon Sports bandani, ubundi bwo batubwire iby'uyu mukinyi udakunze kuba ubona umwanya mu ikipe ya APR akaba yaza mu ikipe ya Rayon Sports. Ese ikipe ya Rayon Sports byari ngombwa ko yagura uyu mukinyi Nibizi Ramazani, cyangwa se bamureka? Igitekerezo cyawe rwose ugomba kuba wagitereka muri comment. Undi mukinyi udasanzwe bamwita nde Abubakar Bashiru Bangura. Uyu Bangura rwose biravugwa ko ikipe ya Rayon Sports yamaze kuba yaterekaho akayabo k'amafaranga kugira ngo ibe yavugwa cyangwa se yabona uyu mukinyi. Ese ikipe ya Rayon Sports ibiri kwikina, dore ko yaje no kuba yavugwa kuri transferi y'umusore Fromo wo mu ikipe ya Al Ahly ndetse ya Al Ahly, ndetse n'uyu musore w'umurundi udasanzwe mureba hano ku mafoto, na wundi ni Ferestonafu wa muri Al Ahly. Ese ikipe ya Rayon Sports iri buze kuba yakegukana uyu mukinyi Abubakar Bashiru Bangura wo muri Al Ahly Al-Merreikh? Natwe nibyo tutegereje muri aka kanya. Uyu musore Abubakar Bashiru Bangura wo muri Al-Merreikh niba ari buze kuza mu ikipe ya Rayon Sports, niba ikipe ya Rayon Sports iri buze kuba yamwegukana, dore ko ikigero cyo kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sports kigeze nko kuri 60%. Izindi transferi ziri kugenda ziva
bivugwa mu ikipe ya Rayon Sports hari abandi bakinnyi ikipe ya Rayon Sports igiye kugura cyangwa se yasinyisha bongera amasezerano, kandi hari n'abandi bakinnyi ikipe ya Rayon Sports igomba kuba yakirukana. Ku isonga hari umukinnyi tubabwira rwose, umukinnyi uri ku isonga bamwita Bienvenu Joachim Vininyu. Uyu mukinnyi agomba kuba yava mu ikipe ya Rayon Sports agashaka indi kipe.